Pynlong ka Kiew Shaphrang Village Organization ya ka clean Umiam campaign kabalas dang naduk ka arpsantrik unaitung bar kabala penkut mentaka sngi ka lai pautrik unaitung arhajar arpuar. Ya kini ka program lai snok tilang da ka Meghalaya Basin Development Authority Government of India ringkat ka Union Christian College Zoology Department. Ya kini ka program la Pynlong harut jong ka wa Umiam ha ka jingdon lang ki officer sarkar bakentup ya ikong Sweetie Ironja Director of Soil and Water Conservation Government of Meghalaya bar kiwei ki officer kinong kit kam ka Kiew Shaphrang Village Organization kinong shnong Umiam bar kisamla puli ka Union Christian College Zoology Department. Nasa ala pa lang no kasi na baka nongra kaya kalau ditawag kan na po din yan sana. Nang doon maray ki plastic na ki ki diapers kilo mere ki abra ka brio sawa. Nang tu suki mo dai kin bakandap kan ni tawag ka pinjoni. Kemudian mo pinangtadawan sa kajur slap donation kan no upindaw usap ubawan bantu na kanila po.